Lo mdlalo wedimotolo lekuthiwa spinning and drifting bewungenelwe ke balandzeli bawo labanyenti eThams Waterworld eSitfokotfo. Kani-ke timotolo tibonakele ke tispina kute kushunce yona intfutfu. Majaha Jigsaw Thwala longulomunye ke webadlali ke bale timotolo uyachaza. Sitojabulisa sive kodwa ke inhloso yethu yanamuhla sishiwe ngilelinye ulunga lethu so sizama we giving tribute to kuleli lunga lethu at the same time izama ukujabulisa nesive. Engabe bobani laba spinako namuhla? Sinemalunga ethu asesikhwahlande nalamanye amalunga aseswatini including myself. Besizwe Dlamini we-Team Vit yena ke ubeke kanje. So basically, Team Ares, Vits Ares, like any Ares, Vits Ares we're part of. Baba, and okay, with different, like some people basuka speak, some people basuka Ramanzi. We just decided to come and just enjoy ourselves with our. Umhlabeleli Lwazi Magaya usuke eNingizimu Afrika kutawusekela abangani bakhe. I'm here to support my brother. He's actually the next big thing. Kule industry yekuspina. I'm sure nawe ubonile and everyone emakhaya utibonele. Le spinning and drifting kulabanye bekuyindlela yokukhumbula umlingano wabo bekenda ke lo mdlalo losishiyile ke emhlabeni. Nginohlahla Thwala itenza bente eMaswati channel ngise Thams Waterworld eSitfokotfo.